Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi mu Gisaka TV. Nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze muri kiganiro cacu cuno munsi kwigenekerezo rya 28 kwezi no kw'icumi umwaka wa 2025. Ndamutse cyane abantu mwese muturakurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi. Ndavuga bari mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, reka muri Afrika hose muri rusange tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, Aziya, reka mu mpande zine zigize isi tubaramutse, tubahe nikaze mu kiganiro cacu cuno munsi. Ntituje kuyaga byinshi, ni kiganiro tugiye kuyaga ibintu bike cyane nkuko bisanzwe. Fise umwami w'igisaka ku murongo wa telefone niyo tugiye kuyaganza cyane kubiri ku murongo y'urugamba muri leta muri RDC. Mwami w'igisaka, reka ntangore ndakuramutsa. Nanjye ndakwikirije munyamakuru, mwamutse muti Bujumbura. Ibujumbura tumeze neza n'agakirima, ntabwo izuba riraka ryinshi kabisa. Ni kimwe na hano Kigali nuko nguko bimeze, nta izuba mu byukuri, abana hari imibibunda cyane. Hanyuma no mu Gisaka TV rero twebwe tumeze neza kabisa. Urakoze mwami w'igisaka. Nuko mu kiganiro cyacu cuno munsi tugiye kurabira hamwe dufatiye ku ma video n'amafoto yacicikanye ku munsi w'ejo, aho haboneka bamwe muri communauté y'abanyamurenge bariko barahunga bava mu bice biri mu inyeshamba za Red Tabara, Twigwaneho, FNL yanza bamwe ndetse na M23 bari hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Nkuko bisanzwe umwami w'igisaka n'umuntu ari mu bantu bakurikiranira hafi ibijanye n'umutekano wo mu karere, politike yaho muri rusange. Umwami w'igisaka, turashaka kutubwire uko wabonye irya video y'abanyamurenge bariko barava mu misozi ya Minembwe. Ntiboba bariko barahava mu kwanka yuko bakorerwa genocide nkuko bama babivuga yuko ingabo z'ubundi zigira zibakoreho genocide? Bwana munyamakuru, ntago ari uko nguko. Icyo bahunga ntago bahunga ubusa, ntago bigiza nkana. Bari abantu bari mu byago kubera yuko bari mu byago mu buryo bubiri. Bwana munyamakuru, mu buryo bwose warama ikibazo, aba bavandimwe ntago wavuga ngo bamerewe neza cyangwa nibyo, ntago ari byo bijyana kwa ngo bari danger. Kubera iki? Nukuvuga ngo amari yagiye akora hano muri aka karere, yagiye areba abantu ubwoko runaka akaba ari bwakoresha. Aba banyamurenge barakoreshejwe n'ubu ngubu baracyakoreshwa, bituma muri iyo myaka yose amabe bagiye yagiye akora, kuko ataza we ngo tumubone hariya tubone n'umuhungu we ngari we babiryoza, bituma abantu batwara muri rusange yuko ubwo abo bantu bakora ayo mabi, abo izo nkozi z'ibibi, abo bantu badakunda igihugu batagize ibiki, ari communauté y'abanyamurenge muri rusange, inyoko munyamurenge. Icyo ni kimwe. Kubwo hari abantu nyine koko bafite iyo myumvire batajya basesengwa cyangwa babe barashatse kumenya ibi bintu iyo bijya niyo biva, baba batekereza yuko bari abantu koko ari ikibazo muri societe yabo, mu gihugu cyabo cy'abanyekongo. Abo nabo ndavuga b'abakongomani bakavuki, abo nabo bamugirira nabi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bitwaje nyine yuko nyine bagiye babona ari bo bantu bakoreshwa aho ngaho. Icya kabiri, na dede nawe kuri iyi nshuro aricyo aba bantu ngiye mbona baba bari guhunga, kuko iyo kesi ya mbere nari nkubwiye ni baba ari abaturanyi cyangwa se abandi bo mu yandi moko atuye muri izo nce, kuko n'undi bari basanzwe bari kuki babikoze ubu ngubu. Bwana munyamakuru, nagira ngo urebe uramenye muri media, muri social media ho turetse za propaganda zaba ziri hano i Kigali cyangwa iziri n'ahandi, ntago propaganda deda igira hano i Kigali, ariko abantu badafite aho babugamiye, abanyamurenge barambiwe aka karengane cyangwa uku gutotezwa bamwe bagirirwa. Urasanga hariho umuvuma zidasanzwe, bararevoluta, nukuvuga ngo byahinduye icyerekezo mu gihe twumvaga buri gihe bose intero deda te yariyo bikiriza. Muri iyo nshuro byarahindutse, no kuvuga ngo
dede bamaze kubona uko ari, nivuga dede mwumve systeme ariko nyine iyobowe na dede, bamaze kubona uko ari guhunga rero bwa munyakuru aba bandi intambara barwana ibyo njya mvuga ngo n'ubu ngubu apana bimwe bavuga ngo ni igisirikare ngo cy'umwuga ngo kiki n'inyeshyamba barakora kinyeshyamba by'umwihariko bitewe n'uko bagiye bashyigikirwa n'ibihugu by'amahanga kandi bagakora ibyaha bigiye bitandukanye bavuga ati yewe n'ibibi by'ubutabera ibyo twakoze birahagije ngo bitwicishe cyangwa bidukorere ikindi tubiryojwe ko ikiguzi twakishyura ibi bintu ntabwo twakibona bigatuma bakomeza gukora n'ibindi n'ibindi kuvuga ngo ikintu cyitwa human shield bakoresha ibaze ariko nawe imagine bano banyamurenge cyangwa ukuyeho bariya bantu b'abaturage bose bano bantu dede akomeza gukoresha muri propaganda ngo nibarwanira ubakuyeho hari abantu ugakoresha uburyo runaka ukabatera abantu ukabaza ati tubajyane muri Amerika cyangwa ukabateka ahandi hantu bari safe hanyuma uragira ngo ziranye ishyamba zahamara amezi 3 bwana munyamakuru icyo kuvuga aba bantu baba bahari hano bakomeza kuba ari nk'ingabo ikingira dede ikingirize nyeshyamba za dede ku buryo nyine aribo baba bari bagize ibiki kandi ingabo n'uko ngo niyo ibiri bugabweho ibiteye n'uko ngo niyo ibiri bagwe ntabwo baji uburyo abasirikare bihishamo ntibazi ngo iyo bigeze n'uko ngo nta kintu na kimwe cya gisirikare bano bantu baba bazi ikibazo ni iki nuko abo ngabo ari nyine baba bari buburira ubuzima muri ya ntambara igiye guhuza za ngabo za Kongo nabo bafatanya na dede ariko dede kuko yikingiriza inyuma y'aba bantu kuvuga ngo nibo bahagwa kuko we ni umusirikare azi uburyo yihisha azi ibitero abafite amakuru y'ubutasi abaturage nawe bafite niba bagiye kugabwaho ibitero ntanacwa rero ibi bintu bagiye babyitegereza igihe kirekire bwana munyamakuru kuba bari guhunga bava mu bice bifitwe n'inyeshyamba mu by'ukuri nuko nyine babona bakomeje kuba nk'ahari ingabo iri gukingira dede kandi bari kubona yuko koko bwa munyamakuru ntabwo wabona ibintu bari gukora amasisi bari gukora warikare bamaze gukora mu minsi 3 itambutse ibihumbi bigwi hari ahantu ngo utekereze ngo ukomeze bano bantu wemere ko bakwihisha mu mugongo wowe nguzaruhuka niyo mpamvu muri bukomeze kubona aba bantu bahunga nge nari nangiye nk'ingero muri media hirya no hino yuko ubona abana b'abasore shimira abana b'abasore rwose bagutse b'abanyamurenge bakabati no enough is enough bagahirimbana bakabati ibintu twarabyanze nuko nyine igihu FPR yaje dushyira ku maso kiri kugenda rosoka aho nyine nubwo utazabura gukomeza kubona abandi bakirimu bakigendera mu kwaha wenda nuko badafite uko bigobotora kuko kuba mu bwoko kwa dede nuko ngo uri mu munyururu uri mu mapingu rero nta kindi kintu turi kubona n'icyo ngicyo nyine barahunga kuko ibyagiye bibabaho mu myaka yatambutse noneho ikibikubwira bwana munyamakuru kandi nge nabwira abadukurikiye muze kwitega nibari guhunga bava mu bice bifitwe n'izi nyeshyamba za dede barazihunga bazivamo kandi abo bantu izo nyeshyamba ngo zirarwanira abo bantu abo bantu bari guhunga abo bantu muri media bende wabo bari kuza bakavuga ati ariko murebe ati n'abanyamurenge bagahe mubona baheruka guhunga bajya mu Rwanda twarasobanukiwe kubera ko ndi wahunga umuntu kwica yobuhungira imvura mu mugo kibuze gukurikiraho mwitegure bari guhunga berekeza hehe nukuvuga ngo baraza naho kubasanga muraza gutanya mwumva impfu z'abantu bari gupfa bagiye bahungira muri izi ce zibe ziri gukontororwa n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Kongo nukwanga murajya mujya kuva mwumve ngo bahotoyemo umuntu kanaka bamukindaguye nujya kureba usange no mututsi nujya kureba usange no umunyamurenge bishe nukuvuga ngo kugira ngo abone icyo akora rero icyo kingicyo mu kitege rwose ariko abaturage se nyine we wahungira ku muntu kwica sasa rero niba ahungiye ku muntu runaka nuko azi yuko uwo muntu atari umwica bamenye ukuri tuvuge yuko abanyamurenge buno munsi bamaze kubona yuko bariko barakinishwa mu mukino batazi ivyawo nukuvuga ngo bamenye iyo bijya niyo biva bamenye yuko uyu nukuvuga ngo reba ariko umubare w'abanyamurenge mufite aho ngaho
aho ngaho munuze mu Burundi urebe izi ntambara zongeye kwagukira urebe nombure y'abanyamurenge mwakiye nombure y'abatutsi mwakiye aho mu Burundi noneho nudukurikiye cyane nawe ukorere sherishe wibaze ngo n'abanyamurenge cyangwa n'abandi n'abatutsi bangahe b'abakongomani baje bahungira hano mu Rwanda muri iyi myaka 2-3 iherutse nukora kompareza urasanga yuko abaje mu Rwanda abo ubona hano mu Rwanda n'abaje kera batarahumuka ego ntabwo bakiza bwa umunyamakuru mwese no kubera iki ni kubera babonye yuko atamahungira ariyo nuko ngo bamenye ntabwo umuntu kwica ari ugenda ujya barabizi yuko ari cyo kintu agamije ngo bahunge ariko uzagenda mu bihugu by'umwihariko igihugu nkunda gutabirisamo gake asore inshuro nyinshi uko nshatse aho hano mu Buganda Kenya nubwo njya nkubwira njyayo ariko ntabwo nkunda kujyayo kenshi ariko kafate yewe naho ngaho nkunda kujya gake gashoboka iyo ngiyo Kenya nuko ngo abanyamurenge abatutsi bariyo b'abakongomani ni sinje nuko ngo ni n'abantu benshi cyane mu Burundi aho ntimubafite mu Rwanda ho nta n'icya gatatu dufite bisobanura neza yuko bagenda bashaka uburyo ki bahunga ikintu kibahuza n'u Rwanda gikomeza gutuma bajya hafi aho y'u Rwanda urumva ego nuko twega dusimbire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame muri press conference mu banditsi n'abanyamakuru yavuze yuko ariwe afise igisagara cya Goma avuga no kubijanye n'ikugura ikigo cy'indege kumbure uri mu bakurikiye rijya jambo son excellence his excellence Perezida Paul Kagame yashikirije ku munsi w'ejo hari cyo worivuga ko nike kintu wabonye cihishije inyuma ya rijya jambo erega umunyamakuru na ari ikintu tujya twibaza ngo ibi ngibi kuvuga ngo niwe ufite Goma nta muntu utabizi rega ikinyoma kibeshya ukakibeshya mu gihe ubona mu kucyemera cyangwa icyo kintu nikigushyirwa ku mutwe bakaba bose bakabimenya biri bukugwe nabi ibihano induru bari bukuvugiriza induru hari inyungu zishobora kuza kubangamirwa z'abantu mukorana aho ngaho ukabihakana ukabyihakanya ukabyihunza ubyihunza ariko ni ukuvuga ngo igihe kiragera neza ugasigara nta n'uburyo bwo guhisha ibyo bintu none se nongeye kumva bahakana ari umuntu n'umwe mu bavugira leta y'u Rwanda yaba ari Kagame nyirizina yaba ari Nduhungirehe yaba ari Macron abandi bantu bose ari umuntu umeruka kuvuga ngo nta ngabo u Rwanda rufite hariya wapi kabisa uyu Perezida avuga ntawe no kuvuga ngo bageze aho barabyemera nuko ngo igihe nyine kiba kigeze ngo noneho ahindure ave kuri icyo ngicyo kuko isi yanze gucyemera hanyuma ashaka ikindi kintu afata ngira ngo ikindi kintu yafashe wumvishe ko yahise atangira ngo ariko ngo n'abahungu ngo umuhungu wa Perezida nyakwigendera Juvenal Habyarimana abahoze ari abaminisitiri hano imbere mu gihugu ngabahunze mbese ibintu nk'ibyo ngo bafatanye ngo na FDLR ngo nibiki ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo nta bundi buhungira bafite kuko ni ikintu kiba cyaramaze gufata ntabwo mbese ahakane bigende biti amahanga yose yamaze kubimenya noneho amaze kubimenya nta kintu yakoze ngo abe yaravuye hariya hantu nuko za nyungu mu kubihakana yabaga ari gusigasira zabo bazungu cyangwa z'abandi banyafurikano bafitemo hariya muri Kongo binyuze muri dede ntabwo zigihungabanye kuko redi bamaze kubimenya kandi nta kintu bakoze igihe rero cyaba kigeze uvuga uti burya ari ukuntu imyaka ishira ari myinshi ukatangira icyo gihe story ziba tuvuga urugero niba mwaranyuze ku giti kirimo amavoka mugiye gushaka kuvoma amazi ego kuko iyo nkuru yarangiye hashize imyaka myinshi noneho ugasanga bya bindi wahishe ugatangira nka gutera story niyewe ariko ni igiti cyo kwa bimfo atari amavoka niyo yariye ego kubera iki byabaye kera ntabwo inkurikizi z'ibyo ntabwo uri bubindyoze byararangiye no kuvuga ngo
igihe wagomba kubindyoza ntiwabindyoje nibyo rero uri kubona angaha sasa agatangira kuzanamo ibindi ariko icyo cyo ntabwo intege kwambaga kucyemera nyine. Reka ndagushimire cyane mwami igisanga kuri iyo nkuru udushikirije tubandanya n'izindi nkuru. Hari amakuru menshi mu bindi biganiro.